Imbiko ithi uMthethwa ushone emva kokuwa esakhiweni sesitezi sama-22 ehhotela eliseParis emva kokunyamalala ngoMsombuluko. Umndeni wakwaMthethwa uthi uzwe ngonkosikazi wakhe ngeindaba zokwedlula kwakhe emhlabeni. Okwamanje awunaso isiqiniseko sokuthi kwenzekeni. umakoti uyena ositshela umlayezo ukuthi undodana usedlulile emhlabeni. Kwasho ukuthi ke akulula ukuthi sibuze ezinye izinto ngaleso simo leso. Sisalinde lokho. Ngaleso sikhathi ilokho okubangela ukuthi singakwazi ukweqa kulokho ngenxa yokuthi kasikakutholi ukuthi kwenzakaleni bekunjani. Umndeni kaMthethwa uthi angeke uyamkele indlela okuthiwa wedlule ngayo emhlabeni, kodwa ke usalinde umbiko obuya eFrance. Kulokho kubhalwe lapha asikwazi ukwemukela ngoba asinalo iqiniso ukuthi lokho abakubhalile labana ngoba bebengekho kuyiqiniso noma kusikho iqiniso. Sisalindele thina kuphela umbiko ozoqhamuka eFrance. Sesiwethulelo uhulumeni waseSouth Africa. Unxuse umphakathi ukuthi ugweme ukusabalalisa ulwazi ongenaso isiqiniseko ngalo. Lesikhala ngokuthi ingathi abantu bengake befunde ukuhlonipha imindeni uma ilinyalelo. Ngani ngoba bengagijimeli ukujaja izinto. Okwamanje na kunzima kuthini ukuthi sikhulume ngalokho esingakusho nje ukuthi cha sithola umbiko ukuthi undodana useshonile sabamba lokho kuphela. Kusenjalo iphini likaNgqongqoshe wemisebenzi kahulumeni nengqalasizinda uSihle Zikalala lithi uMthethwa ubengumuntu obebeka phambili abantu baseNingizimu Afrika. Comrade Nathi was always a humble person, quite astute on political education, emphasizing the need to serve the country. With all being said, I can vouch that he had good intentions for the country and for the people of South Africa. Ibingakaqinisekiswa ke imininingwane yokufihlwa kukaMthethwa.